Suriarat a hirjume avarmon pen card news ningkan trok se ahem kele hirjume kanghon kilong ver Japan card news pen towar kachula Nijang Karbiang long put saria long klim sumar bang thom lang ke jang pen apran kedam rong berong thagarat ning ki oi avarmon Hawra ghat ahawar temon charting ke theke japena jokki ongdung ahem kan hogdu Pinya birta long pen kado kawe pantame kardon pajriklom tangte pinya birtang ton pen arjui tha Lapula ben kilong liang bong kat news arta ningkan troksi ahem kilutlong Jasamet rat ahirjume la pen karbia birta phan rat aning kachathia joksi pinyarni birta pirthia long kat news birta kong manlong long Ha ke cheng pen karbia lam pen karbi aham phanga phan ke pachini kapathe kla pen ning kaparong ji phan kat pen bor I bom lo la pen non puta bor I bom la Karbi aham phanga phan ke mesen awarmon ke pithe ji phan trok siang deng kat news kapang cheng arni pen puthot kengkam akini ka che georgia phan bor I kirsan pon ningka nisi nunthe ningka nisi sokhe kilong ahotan long ledet ahotan La song si kadure ang bong sita kat news ase malong chiti ni phai kre trok sial ni therang kya tum na chitong dun si kat news ki thi ki khan ki mesen japan kat news a CEO chap bang technical staff la pen birta ki thana bang pia tum pen ninga lo lam chapak lang La soprang birta tham dang thi mate news anchor rani ti mong pi la pen ayu sang ho pen si therang ke alu hi atma phan po ho pen ar chop CEO Sarlongki lekhe pen kat news ningkan troksi ahem ke lelong lapen ningarong kachepi long ke solang dwarat ahir jume anparata pherang kya ton ki du ke sung kachar si ale pusi ninje lapen ki do na phan kur wang thu kaje Nijang Karbiang long ulukunchi police station ki parlo putsari pu arong along chiti ni phai kre troksi arni kang samapor malom lang ke jangpen bangke thoma klim sumaratum apran dam jibusi nelitamalong ningmonduk abirta nangli Birta kelonga tengke klim sumar bangke thom supreme athe ka chulik dampen langtenga long lang ke veka hosi la sonu dingrong alam pholo Kithi lot bangke thomang bong pen banghin aklim sumaratum ke mindar te rang la pen bonita rong hang pia tuma sumar o so terop Angelica te rang pi ningkan ke la pen Saronika te rang pi la pen dorso te ron pi arta ningkan narkep aklim so putsari arong asor Samuel te rang la pen sinali kramsa pia tum asu pi pusi birta longdu Twin sister, namely Angelica Terangpi and Saronika Terangpi. Both are age around 9 years old. Along with one of their neighbor, her name is Ador Sunay Teronpi. The three friends asked it was very hot yesterday. Both of them went to bath one of their nearby pond, and it was very unfortunate. Around what time? Around 3:30 approximately. Then unfortunately they got drowned. The parents tried to search from 3 to 4 like that, but they could not trace anywhere. So in the end they came along the pond, and luckily they found the dead body there. Now one of the baby was already floating, and two more are they found inside like that. So when you found the body, there was no more life anymore? There Completely? was no more life anymore, but
us to satisfy the parents and their neighbor, their relative try to take the 3 children to hospital, but Which hospital? to Nili hospital. They tried to take Nili hospital, but on the way, from on the way they came Okay, back. they came home. back. They reached back. Chiti ni phai kre trok siarani ajo por phai kre sira minute thom ke ba por malom hawra ghat ahawar temon char teng ke the ke japena jok kyong dunga hem kana hokdun abir tanangle hawra ghat ahawar temon char teng ke jap ahir kang tang pika jok utar borbil chiru rong hang arong ka do kawe donar kep ahem temon char teng ke japen na hokdun anpar ta thetam tam theng piarong sedame bangso temon char teng ke japena jok na hokdun lapen bangso timon charting ke the ke japena jok hawra ghat ahawar meri hing ame anu jok ari anta pinnang an ke na hokon abir talong lapen halapu nijang Karbi anglong ta tomon arwe ke the pika jok kheroni mate phelang pi malom pinnang ana hem kan na hok do herang ke tum ka humi da mahut inu drum rong pia hem tame thengpi ba pon ba Kopai ke mialang litum ke sangat diman ke lele dada jok alinga keso abilang kuti rong pia sang pupen kan patuni. Ini kita dah. Towe porfai krihini lapen porfai si lasong bong si towe bang tomon lapen arwe do amat tomon bang thechat masih hemadong thengpi rong do masih laso thengpi tomon diap lo purdut lo amat hemalong lera masih hem babrai rai dal masih laso hem thengpi kero joine hem taru rurai lo ting thengpi anta haino ad lo Kopi pia sol si kana hok do. kana hok ke dak thengpi ta chebeng pet pet da lo ting ta theng dak dak da lo la pen piri ka do ve ke do ke thak ta mane arve chasinang lun lo masih ke do bang siksak o khang yang lun na bang Labang so timon ke bang la so thing pigi crab hut na litum la so labang so hammer lu tong duma. Mante kosan. nilitum laso atomon ke bang hot ke hem arlo sido hem arlo dolo ama thengpi crab lo ama si men kathirek ka phere lo ama si pu hapting pu lo hong si bang thai lo Labet sorkar phan na lipen nali hin pe gupilo chuning ri duni. Sarkar bhanili kachuningri jibanili kachuningri kangtung bang ke lapuen lo dak local MEC aphan mane laso ahem kache salam thui phan sapso kerap johang pen nang pi ji mele pusi ning matha nalo kerap ahin bang ke aleng the tum bang angdeng kerap angdeng do matidi la se la kerap una tum phana bang ke mane nili anu tin kerap una tum phanta nili kerap kelong i phan mane kachuning ri lo Nali men lapen nali rong. nili men ke ram rong pi pula nili rong bang ke phelang pi patara ra Bes kar beng la. west Karbi lo Nijang Karbi anglong ke parlo lakha troksi Kopili constituency arlo Chengbong Langsibu ke CS holalong Longbi chidu singing talent han audition ki bipona birata pherang ke atward isopen birata nang pali Chiti ni phai kre troksi arni Chengbong Langsibu ke CS holalong KFS mate Karbi Film Society pen Karbi Culture Society atompensi Longbi chidu singing talent han audition bipon Bangswa long alhiaman pen kachetong dun Karbi Film Society Central Committee Kongchen Bang Vidya Singh Rongpi, KFS Central Committee Finance Secretary Mohendro Teron, KFS Central Committee Publicity Secretary Mukrang BKF, KFS Central Committee Member Rang Mukrang Rongphar, Nigam Rongpi Actor Mate Chupajang Bangpu,
Kopili Junior Karbi Film Society President Baburam Rongthar, Kopili Junior Karbi Film Society Secretary Rajan B, Jengkha Karbi Culture Society Kongtin Bang, Sar Ek Rong Pharaton Chetong Dun Pen, Langmesen Lapen Jumesen Alun Chipati Pon. Bang Swa Longkang Krongkang Saipon, Mate Judge Lunse Po Sureng B, Lunse P Rupta Kropi, Dismo Hanse Atuntensi Langchari Pon. Lapen non amat ke bang thot trok angsi ingwai pon long chok. Kang wai pon tang atuma phan puthot di purong supia long si mega audition di pon tu popusi pherang ka thino ninje pon. नितुम लसो एडिशन के भी बंगे लगे नॉन चकले 2018 में नितुम बंग सेंग 2018 के फर्स्ट नितुम हदा लॉन्ग बीच दु कार्बी टैलेंट हन बुत सिंगिंग कंपटीशन हदा बिलो हला के फर्स्ट लो लसे हला सोपेन अ फिट बंग नाम लो नॉन बंग के नितुम चिंगवाई लो जे नितुम अकोर्टे मते नितुम क्लेम रापेट नितुम काय तक लामेट कार्बी लामेट अमाय केसीएस लापेन कार्बी फिल्म सोसाइटी तुम काय तक क्लेम रापेट लासो क्लेम रापेट अंग बंग सुता में नितुम अकोर्टे पुसेट मोहन निलिपोलो नितुम अकोर्टे केसीएस नॉन निकान फोके के चौक मते सर्टालिन के चौक लासो पचे थांग अमेन पेंसी नितुम कार्बी फिल्म सोसाइटी लापेन केसीएस पेन पांगरूम से नितुम कार्बी टैलेंट हन सिंगिंग कंपटीशन मते कराके कंपटीशन नितुम कार्बी आंगलों अतोक अनो पेंसेंगलोक कार्बी आंगलों पेना बाहेरे नॉन समय दिमा हसो तमे ऑडिशन पदो पोनो 30 ईयर नि लापेन सेंगलोक वा नितुम आकाउ फेक ऑल असम लोग तमे नितुम पदो दामी लसे हलसो पदो दाम जे नितुम आकार किबी आकारण माके एसोन मांगला पोलो सेरटालिन कपा चेथा सेकेंड बंग नाम थुलो निलितुम कार्बी अतुम नॉन कार्बी टैलेंट हन बोलब कार्बी ओ सोमार अतुम तमे नॉन के ठेक दोपिगलो सो के ठेक बाके इलितुम अतोक अनु सिसे पातुला लसे लसो अतोक अनु पेन नितुम पोंसी निलितुम non reality show to India long belek TV show long sami hadak tame koson si pali dunji ma koson si karbi ke tuma hala da representative dunji ma hala so aim ke ma thapen si nili tum la so audition ma bilo lason si non bang ke chengsi hada bilo second dak dolo lason si pini along ta bidang ko an kar dilo lage nili tum ninninga klong alam si nangli nar ju delo nitum film society pen ke lage already ke ma tha de elo la so hormu bang ke lasi nitum non bangke apornang lede darang sin nili pangdak de da pini nangli nar ju delo mesen lo nili tum la finalist tum ban bangke nili tum arnisiation workshop asan hedi mesen na so hormu bang biji pusi ni tum mathalo stami nili tum pangdak de pina ni tum chingwa hello stami pini nangli la solam nar ju mai ning je count e man nili ta holam sang than lo mega ni tum finalist tum han ke la so bangke workshop ke biji phan man ni tum chitsegal or already ni tum la bangke chit ni tum decision and elo solam ऐसे लासो लाहेलो मैं तो तेरे ना नहीं रहना जी हर हम संग तेरे सीना जी मैं तो तेरे ना नहीं रहना जी हर गम संग तेरे सीना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा Lakhain ko rapho Nilip MAC constituency ke parlo Koilamati Kasomari PS angkang Koilamati Iripen ke choa hitia long hitia hem ke kim jia phan chiti ni phai trainer cap arni long e ke sompona berta pherang ke pitor teron pen berta na pali MMIPI scheme pen market complex ke kim kerang ke pangcheng jia phan deputy speaker Dr Numal Momina Redeng pen long e sompo Laswamaya long Nilip MAC Pobito Rongpi nominated MAC mate Karbiang long Autonomous Council EM Mukut Mahanta Nilip BJP Mondola Meipu SGB GB lapen kapre ke hekeding atum setong Labang so along ek kisomahot local MAC pen kaning je pon ke Karbiang long along BJP sarkar ke suihini rakwe trop CC keba lapen BJP sarkar ja kong long lo kapi Koilamatia long ta Khedung scheme wansi cutting thuramo thekponong Jasamet 10-bedded hospital KGBV Arloso Marathon Residential School Arlong Rupat High School boundary wall auditorium hall Anparata de Krumaroi Adolong Lapenon MMIPI scheme pen market complex I scheme Koilamati Arlok along 1
CEM Dr. Tuliram Ronghang, Lapen Dr. Numal Momin, Deputy Speaker, Assam Legislative Assembly, Atumaphan, Local MEC, Pobito Rongpipen, Mingak Longpen, Kachuru Alampe, Wajirpen. Preliminary work order maybe another 2 weeks to 15 days লাগিব ইয়াত ডায়াগ্ৰাম পাব লগে লগে আমি কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু স্পেচিফিকেশ্যন মতে কাম কৰিব নহ'লে আপোনালোকে আহি ধৰিব এইটো কেলে কৰিছে সেইটো কেলে কৰিছে এতিয়া ডায়াগ্ৰামটো দেখাই দিলে আপোনালোকেও তেতিয়া ধৰিব নোৱাৰে আৰু যে সেইটোৰ মতে কাম কৰিছে আৰু সেইটোৰ মতে কাম নকৰিলে মই ধৰিম হয় নহয় গতিকে জাষ্ট ৱেইট ফৰ 15-20 ডেজ বৰষুণৰ ছিজনটো শেষ হৈ যাব কাম আৰম্ভ ওৱান্স কাম আৰম্ভ হ'ব খুব সোনকালে আমি শেষ কৰিম কিমান দিন 2 crore 53 lakhs কিমান দিন লাগে এইটো বনোৱাটো 6 to 9 months 6 to 9 আমাৰ কামত দেৰি নাই ধাম ধুম কাম হ'ব কণ্ট্ৰেক্টৰ নাম কেলে লাগে স্কিমটো কি আছে বহুত এপাৰ্টৰ পৰা আহিছে মই কণ্ট্ৰেক্টৰৰ চিনি নাপাওঁ নামো নাজানো সেইটোৰ লগত মোৰ মতলব নাই কাম বেয়া হ'ব মই ওপৰত কমপ্লেইন কৰিম হি উইল বি পানিছড বেয়া কাম কৰিব কণ্ট্ৰেক্টৰ ব্লেক লিষ্টত হ'ব সেইকাৰণে আমি কণ্ট্ৰেক্টৰ কোন নাম বিচাৰ পইচা বিচাৰে মানুহবিলাকে কণ্ট্ৰেক্টৰৰ নাম বিচাৰি ফুৰে আপোনাৰো কিবা আছে নেকি নামটো সুধিছে এইকাৰণে গতিকে ডণ্ট ডিষ্টাৰ্ব দেম হেল্প কাৰণ আমাৰ ৰিজনটো ডেভেলপ হ'ব লাগে আপোনালোকক দেখিছে কিমান বেকৱাৰ্ড আই এম ট্ৰাইং হাৰ্ড জংঘলত সোমাই যায় আমি ৰাস্তা চাবলৈ কাৰণে জংঘলত সোমাই যায় পানী চাবলৈ কাৰণে জংঘলত সোমাই যায় কাৰেণ্ট নাপায় পাইছেনে নাই আপোনালোকেতো নাযায় আপোনালোকে নিউজ বনাব লাগে যে ৰং টেকেট ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই MLA কেলৈ বহি আছে তাত তেনেকুৱা নিউজটোতো মই কেতিয়াও দেখা নাই কিন্তু মই নিজে গৈ পেলাই ৰং টেকেট তাত ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন মই ইনগ্ৰেট কৰি আহিছোঁ হয় না নহয় আই এম গিভিং ফুল কনচেনট্ৰেশ্যন টু ফৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ Koilamati Hawaralong la Koilamati Market Complex laso ahem kimje panlong ekisom si attention le honorable CM Dr. Tuliram Ronghang apen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin alang tum bahini panel ya kilo biji alang tum nili bahawara pan kacengthur atau kan lo kacengthur dode sangsepen alang tum claim pilo lapen ongdung ai scheme alang tum nili bahawara kacengthur ye pan claim pilo jadi tum theklong lo 2017 aningkan council along BJP government bang det pen la sub prang le tum tawara be delong be hospital be lason se tum theklong tame 2017 ap ipe the project isi kachelar tum theklong lo da Koilamati na te bokhel laso de grum bridge tameli tum patang elo non BBDC towards Silonijan up to Chokiola 30 kilometer la so towards tame 40 crore pe laso towards tum patang pilo thikla sonda kha Koilamati hawara long se tame prang neli thangna da development tum theklong le se neli ki haicheng aningkan open stage si neli ki prang lo Koilamati mini stadium long se open stage pilo anparta non Koilamati bridge hai ta patang pilo towar hai selam pilo Tangtenan malam sopora phan birta mo ingtonik senang আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mo pit put hot birta long bang tweak long. Greater Deephu Sport Association atum or Karbi anglong Athletic Meet 2023 ka chipatia long Sera Lek Pangrum Pet Thom Kep long dun pasi kat news along birta na pali. Ingdenging ko rapong or Karbi anglong Athletic Meet 2023 ka chipatia long Greater Deephu Sport Association atum Pangrum Pet Pen Sera Lek Thom Kep chipalong dun si ketek nai anong e chipalong po. Adun tuanong e Great Roxy Sera Lek Hanjang Nangso Sport Association Lapen ke thomanong e Rajapathar Sport Association Sera Lek Narkep Longsi ke thom ke menayalong chepalong ke
Nizang Karbiang long Keroni la pen jeng kha ka chileng atowar chengbong arong along PWD atowar angbong chitima long amat phere me ahilik dokok apita madhuta me ke theklong le son cheplang de Pangbar dame kidam tanganita Assam alo Guwahati rong supia long tame lason takhak towar pia long amat hilik dokok ajok muni raprang dam nang Tangte non labangso Nizang Karbiang long Keroni la pen jeng kha ka chileng atowar pia long tame La posona kisung dokok pulotang pe towar kelang department PWD atum adai TN hygiene. Kopia port lo labang so hilik adeding tu ya pita me sai kedeng pon avidet ke. Mate kitia pham ke tot binong lo mapusi rara atum pen Karju pe. Sai ke klem bang to atum prab jin pen labang so sai ke klem pon dia phansi haladak ke do ara atum pen chongpong prong. Labang soto ar ke lake philangpi mate khiruni sipulo Karbi pen ke khiruni pen jengkha ka cheling atowar labang so atowar along lake akhelo ke galilo khiruni pen ke kilometer ini ke thom sudolo lape la soto war sa mela ni tumda hela polo theglong ta hai po ading kilo la kan hoke chiklo ta sose to bon chiklo jon pijon phobak do po lapen te boktara ista me school ke dam ke bang so mortum da do basala da se ka cheling lo gari motor sangpi ke roben chenglo pirthe da kasi la bangso atowar si ke cheleng lo sitame non pone ta ma atowar bang ke khurun bang na tum ta mo theglong ta hai po la pena dung ta school ta humni do government school do la pen dak little flower la bangso school ta do la pen non ke bangji lang la bangso mo chiklo mate tariking ko raisi mate ni phaing ko raisi abang ke la da ke tum kado beta chini hurlo Karbiang long the bi la bangso Jonel Festival usta me dak dopo la sila bangso prang jong se petang dat pute labang pute mission po he athe itum motor gari ke bang kado to ma do pigi ka chengkoi ta dokok ta hai la sila bangso ko chengkoi ka bide ji afan sa me prabjin pe la bangso atowara bang non pina bang bong la bang ke emergency lo la sila bangso atowar ka salam de ji fancy tuning dilo la bangso PWD along mate chief engineer alangli Bisojit Sum Batacharji Alali Samela Bangso Angdeng Abang Mati Kasalam di Angdeng Abang Kipa Prab Jini Fanselang Li Fansamen Tuning Rilo Athela ke Towar Pipina Kadoga Be La Sipir Temunit La Sika Chelat Pina Posi Alang Tomasami Tuning Ritule Thotlo Athe Non Ke Bangji Inkoiraisi Festival Ta Dodapo Asila Bangso Prang Jong Si Undat Pulte La Bang Pute Megisian Po Tangte pinya birta bangke kang tonik long kado kawe tame domithak me kurbang thu